ya wachungaji bateguye kino gitaramo ambao wameandaa hii ibada kandi bifuza ko nanje tukibanamo na wakatamani nami tuwe pamoja. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndanamushimira ku ijambo ry'Imana. Namshukuru pia kwa neno la Mungu, ku makuru yo guceceka, kwa habari za kunyamaza. Biragoye cyane, ni vigumu sana. Muri uyu mugoroba jioni ya leo tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka tena kulizungumza neno la Mungu. Reka dusome. Tusome Rwandiko Paulo yandikiye abi Filipi, kitabu cha Paulo kwa Wafilipi, igice cha 3 murongo wa 12, sura ni ya 3 mstari wa 12 na ndagaza kwa 14, takuja kufikisha kwa 14. Ndasoreza mu rwandiko n'ubundi Paulo yandikiye abi Korinto, takuja pia kutamatisha katika waraka wa Paulo kwa Wakorinto 9:24. 9:24. Reka duhera hangaha mu Bafilipi. Tuanzie kwa Wafilipi. Ndasoma muri Biblia ijambo ry'Imana. Tasoma kwa Biblia neno la Mungu. Nuza kumva bidahuye umenye ko ari uko byagenze. Ukija kusikia yambatani ujue ni version hiyo tumesoma. 3:12. 3:12. Sukuvuga ko namaze kugera kuri ibyo cyangwa ngombe naramaze kuba indakemwa, ahubwo ndacahatana kugira ngo mbishikire kuko nanje Kristo Yesu yanshikiriye. Bavandimwe, sintekereza ko namaze kubishikira, oya, ahubwo ico nkora ni kimwe, nibagirwa ibyahise maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Ndaharanira kugeraho dutanguranwa ngo negukane igihembo Imana imfitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu ari navyo yampamagariye. Amen. Amen. Fiti Kiswahili soma. Tusome katika waraka wa Paulo kwa Wafilipi 3 mstari wa 12. Si kwamba nimekwisha kufikia au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, la hasha, bali nakaza mwendo ili nipate kile ambacho kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. 13. Ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja, ninasahau mambo yale yaliyopita, nakaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. 14. Nakaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi aliyowekwa ili nipate tuzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa huku juu mbinguni katika Kristo Yesu. Amen. Rwandiko rwa Bikorinto rwa mbere, waraka wa kwanza Paulo kwa Wakorinto 9:24. 9:24. Timuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ari kugororerwa akabumwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ritangirika. Nuko nanje ndiruka ariko sinkutaza aho njya, kubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanje mukoze uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanje ubwanje ntaboneka ko ntemewe. Amen. Tusome Wakorinto wa kwanza mstari wa sura ya 9 mstari wa 24. Je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana hukimbia, lakini ni mmoja wao tu apewaye tuzo? Kwa hiyo kimbieni katika mashindano kwa jinsi ambavyo mtapata tuzo. 25. Kila mmoja anayeshiriki katika mashindano hufanya mazoezi makali. Wao hufanya hivyo ili wapokee taji isiyo dumu, lakini sisi tunafanya hivyo
ili tupate taji idumuo milele. 26. Kwa hiyo mimi sikimbii kama mtu akimbiaye bila lengo, sipigani kama mtu anayepigana hewa, la bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, ili nikiisha kuwahubiria wengine, mimi nisiwe mtu wa kukatiliwa. Amen. Hawa bandi bapfuye bagapfa, niyo naje naciye abandi baciye bagapfa, niho nanjye naciye nkabaho. Abandi baciye bagapfa, niho nanjye naciye nkabaho. Ndifuza yuko tuganira iki muri uyu mwanya. Tamani tuzungumze hiki kwa huu muda. No kukubwira yuko ntaho uragera. Ni kukuambia hakuna pahali umeshafikia. Komeza uhatane. Endelea kupigana. Nta hantu uragera. Hujafikia pahali, nta nico urakora, na hakuna kile ambacho umekifanya. Nubwo wakoresheje imbaraga nyinshi muri 2022. Ingawaje umetumia nguvu nyingi katika mwaka wa 2022, ariko ntaho uragera. Bali hujafikia pahali. Naje kukwinginga kugira ngo ukomeze uhatane. Nimekuja kukusii ili uendelee kupigana. Bwana sifiwe. Amen. Zibuze utera indi ntambwe imwe gusa. Ingawaje upige hatua hata moja tu, ariko intambwe imbere. Lakini hatua ambayo ni ya kwenda mbele. Kandi utumbiriye intego yawe. Na ukiwa unaliangalia lengo lako. Ubuzima, maisha, hari amahame y'ubuzima abaho. Kuna masharti ya maisha ambaye tunaye. Rimwe mu mahame y'ubuzima abaho, mojawapo ya masharti ya maisha, nuko ubuzima bumeze nk'imbuto ibibwe mu isi. Ni kwa kuwa maisha yanakaa kama vile mbegu ambayo inapandwa kwa udongo. Kandi tegerejweho kwera. Na tunangojea mazao. Ubuzima. Bwana sifiwe. Amen. Ubuzima. Yule ambaye ako sawa. Maisha. Ni nk'imbuto. Ni kama vile mbegu yabibwe mu isi, ambaye imepandwa udongoni. Kandi si itegereje yuko yera. Na ulimwengu inangojea tunda hilo litoe mazao. Ubuzima, maisha, bumeze nka kurya kurumuri. Inakaa kama vile nuru. Isi itegereje kubona umuco wayo. Ulimwengu inahitaji kuona nuru yake. Nta hantu uragera pe. Hujawahi kufikia pahali. Bwana sifiwe. Amen. Nta hantu uragera. Hujafikia pahali. Nushaka wigire gute? Ujifanye kivipi? Ariko ntaho uragera. Lakini hujafikia pahali. Bwana sifiwe sana. Abantu benshi, watu wengi, ni mbohe zaho bageze. Ni wafungwa wa pahali walifikia. Abantu benshi, watu wengi, ni mbohe zaho bageze. Ni wafungwa wa pahali wamefikia. Bisa abastari baho bageze. Wamejiita waliovuma wa pahali waliofikia. Kandi ntaho baragera. Na hawajafikia pahali. Urugendo tukirutangiye. Na bado safari tunaanza. Miriam umunsi bambuka inyanja itukura. Miriam siku walipovuka bahari, yararirimbye. Ameimba. Ngo abagore baramwikiriza batega amaboko. Mama akaitika, wakaweza hata kunyosha mikono. Barikiranya ngo ifarashi nuwo yarihetse ngo wakaitika na kusema punda na yule alikuwa anambeba Mungu amewaweka kwa bahari. Bari bibagiwe yuko urugenzi rutangiye. Walikuwa wamesahau ya kuwa safari bado. Yari test ya mbere gusa. Hiyo ilikuwa ni mtihani ya kwanza tu. Abagore batega amaboko. Mama wakanyosha mikono. Bwana sifiwe sana. Amen. Nyuma y'iminsi 3 gusa. Baada ya siku 3 bagera Mara. Wakafika Mara. Bose bahindukira na Mose. Wote wakamgeukia Musa. Na babandi bari bateza amaboko. Na hata wale waliokuwa wamenyosha mikono. Na babandi bari bashizemo igisiri. Na wale ambao walikuwa wamecheza sana. Iyo kibanki gihe cyacu. Kama ingelikuwa kama wakati wetu. Bari kuwa bamwe bari bakwemwe nk'ibirato. Ingelikuwa wamoja wametoa tayari viatu. Bakabyina. Na kucheza. Ariko nyuma y'iminsi 3. Lakini baada ya siku 3. bagera Mara. Wakafika Mara. Ngo bikoze ku mazi basangararura. Walipoangalia maji wakapata ni chungu. Bahindukira na Mose. Wakamgeukia Musa. Ni iki watuzaniye? Ni hii ndio umetuletea? Yewe nta urahagera.
wewe hujafikia pahali. nta hantu uragera pe. Hujafikia pahali. Nubwo uba warabonye ibigusesa muri uyu mwaka, hata kama umepata yale atakayo kuchekesha mwakani, ariko nta uragera, lakini hujafika pahali. ukurikije aho tugomba kugera, ukifuatiliza na pahali tunafaa kufika. Bwana sifiwe sana. Ukurikije ico ugomba kubacu, ukifuatiliza na kile unafaa kuwa, ukurikije umusaruro Imana yari gutegerejeho, hata ukiangalia yale matarajio mazao Mungu anangojea, ukurikije umusaruro wakubivuze mwisi yaragutegerejeho, ukiangalia mazao yule anakaa ulimwenguni alikuwa nta kintu urakora, ni kama hujafanya jambo. Mureke duhe Imana icubahiro, cha tumpe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Abandi baciye bagapfa we, niho nanje naciye kabaho. Abandi we, abandi baciye bagapfa, niho nanje naciye kabaho. Sinari mwiza aco natanze muntu bwawe mwami w'abami. uburyo yafashe mikrofone ni nkaho. Bwana sifiwe sana. Amen. Kugira ngo ugere ku yindi ntambwe iri imbere yawe, ili ufikie kwa hatua nyingine ambayo iko mbele yako, hariho amabanga ugomba kwitondera. kunazo siri ambazo unafaa. Hari amabanga yagufasha kugera ku rundi rwego. Kuna siri zinaweza kukusaidia kufikia kiwango kingine, rundi rwego rwisumbuyeho, kiwango cha juu. Icyambere ndavuga ngo ibintu bitanu gusa. Tasema mambo kama 5. Cyambere no kugira intego isobanutse. La kwanza ni kuwa na lengo ambayo inaeleweka. Kugira intego isobanutse, kuwa na lengo ambayo inaeleweka, nibanga, ni siri yo gufasha kugera ku rundi rwego, ambayo inaweza kukusaidia kufikia kiwango kingine. Kugira intego isobanutse, kuwa na lengo ambayo inaeleweka. Kugira intego idahuzaguritse, kuwa na lengo ambayo haisitisiti. Bwana sifiwe. Haleluya. Haru umunyamerika nigeze gusoma. Kuna historia ya Marekani nimewahi kusoma. Ngo yiga muri primaire, kati mtu huyo alikuwa anasoma primary, ngo yari afite intego yo kuzotwara umudari wa zahabu. Alikuwa na lengo la kubeba tuzo la dhahabu. Umunsi umwe kubera yuko ngo aho bari batuye hari hafi n'ikigo cy'ishuri, siku moja kwa sababu pahali walikuwa wanaishi ni karibu na shule, kandi ngo cyari igihe cy'ubukonje, na ilikuwa ni wakati wa baridi. Umwarimu wabo abasaba abo bana kubera yuko nibo bari baturiye ishuri, mwalimu wao akawaomba watoto wao kwa sababu wao ndio wanakuwa karibu na shule, kuzoza bavyuka kare cyane ishuri ritaratangira, kuamuka mapema sana shule kabla haijaanza, bakaja gucana bya vyuma bishusha amashuri, na kwenda kuwasha vyuma hizo ambazo zinaleta joto kwa shule, za shuhirateri, hizo vyuma ambazo zinaleta noneho umunsi umwe ngo agende acomeka nabi. Siku moja alipoenda akaiwasha vibaya, umuriro uraturika, stima ikalipuka, nguturike umutwika amaguru, ilipolipuka ikamchoma miguu, asha nabi cyane, akaungua vibaya. Bara abana babiri bavuka n'umwe arapfa, walikuwa ni watoto wawili wazali wao tumbo moja, mmoja akafariki, hasigara umwe ariko nawe yahiye cyane, kabaki mmoja na yeye alikuwa amechomeka vibaya. Washike mu bitaro, alipofika hospitalini, umudokteri abwira nyina, yule daktari akamwambia mama yake, aramubwira ngo amahirwe amwasigaye uyu mwana wawe yo kubaho, akamwambia unabaki tu na neema moja, nukumuca amaguru, ni kumkata miguu. Yari afite intego yo kuzatwara umudari wa zahabu mu kwiruka, alikuwa na lengo la kuchukua tuzo la dhahabu kwa kukimbia. Ngo arangize nyina araza abwira wa mwana wiwe, mamaye akaja na kumwambia mtoto huyo, aramubwira ngo amahirwe yawe amwasigaye gusa yo kubaho, akamwambia baraka moja tu ya kuishi, nuko baguca amaguru, ni kukukata tu miguu. Arunama ngo abwira nyina, akainama na kumwambia mamaye, aramubwira ngo mfite inzozi, akamwambia ninayo ndoto zuko umunsi umwe nzahagarara kuri podium, ya kuwa siku moja nitasimama madhabahuni, bakanyambika umudari wa zahabu, na kunivalisha tuzo la dhahabu. Amaguru yanje ntibashobora kuyaca, miguu yangu hiwezi kukatwa. Tugende dusenga Imana, twende tukamuombe Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Intego,
kuwa na lengo, intego isobanutse, lengo ambayo inaeleweka, izi gusunikira kugera kuri podium y'ubuzima bwawe, ukusukuma mpaka kufika madhabahu ya maisha yako, izi gusunika kugera mu gasongero k'inzozi zawe, ukusukuma mpaka uko mlimani juu uko kwa lengo lako. amaguru yiwe ntibayaciye, Miguu yake ikukatwa, kandi umunsi umwe na siku moja yariruse amekimbia, ahagarara kuri podium yambara umudari wa zahabu, akasimama jukwani akiwa amevaa tuzo la dhahabu, yanditse n'ibitabo byinshi cyane, na ameziandika vitabu nyingi sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari umwanditsi wanditse, Kuna mwandishi aliyeandika, aravuga ngo, yitwa Stephen, yaravuze ngo kugira ngo uzagere ku ntego utigeze ugeraho mu buzima bwawe, ili uweze kufikia kwa lengo ambao hujawahi kufikia maishani mwako, Bwana sifiwe, ngo nukutangira gukora ibintu utigeze ukora mu buzima bwawe, ni kuanza kufanya yale ambayo hujawahi kuyafanya maishani mwako. niba ushaka kugera ku ntego utigeze ugeraho mu buzima bwawe, Kama unahitaji kufikia lengo ambalo hujawahi kulifikia maishani, nukutangira gukora ibintu utigeze ukora mu buzima bwawe, ni kuanza upya kufanya mambo ambayo hujawahi kuyafanya imbere maishani. yawe Mbele yako hari indi ntambwe wotera, kuna kiwango kingine hatua unaweza reka kupiga. kuba muri gereza y'ibyo wagezeho, Wacha kuendelea kuwa katika jela kwa bahari. imbere y'amasengesho wasenze muri uyu mwaka, Mbele ya maombi uliyoomba mwakani, hari ayandi wasenga cyane, kuna maombi mengine unaweza kuomba zaidi. Bwana sifiwe sana. Ubutumwa wabwirije muri uyu mwaka, Injili uliyoihubiri mwaka huu, hari ubundi wowe ukuba cyane, unaweza kuzidisha, ariko lakini Bwana sifiwe, ibanga ni rimwe, siri ni moja, nukugira intego isobanutse. ni kuwa na lengo ambayo inaeleweka. Intego ya mbere y'abakristo Lengo la kwanza la Wakristo nukuja mu ijuru. ni kwenda mbinguni. Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, Yesu amesema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. niwo musingi twubakiraho, Huo ndo msingi, niwo musingi twubakiraho, huo ndo msingi. ibindi byose Mengine yote tuzabyongererwa. tutazidishiwa. Intego nkuru y'ubuzima bwacu nk'umukristo, Lengo kuu ya maisha yetu ya Ukristo, intego ya mbere usetinga mu buzima bwawe, lengo la kwanza ambalo unafaa kuliweka maishani mwako, Bike Warren wanditse ubuzima bufite intego, likawale namba ameandika kitabu cha mtu ambaye ana lengo, yaravuze ngo intego ya mbere Imana yaturemeye, amesema lengo la kwanza la Mungu kutuumba ngo nukugira ngo tuyirame, ni ili tuweze kumwabudu, nukugira ngo tube mu buzima ni ili tukae kwa maisha ngo bushimishije Imana. ambayo inamfurahisha Mungu. Niba ubuzima wabayemo muri 2022, Kama maisha ulioishi mwaka wa hari 2022, icyo wakoze kidashimishije Imana, kama kuna kile ulichokitenda ambacho hakimfurahishi noneho Mungu, shiraho intego. kwa hivyo weka lengo. Bwana sifiwe sana, Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Shiraho intego Uweke lengo yuko umusingi w'ubuzima bwawe ya kuwa msingi wa maisha yako ugiye kuba ubuzima bunezeza Imana. inataka kuwa maisha yanayomfurahisha Mungu. Niba ugiye gusohora amagambo uvuga, Kama unataka kutoa maisha aba maneno ukisema, magambo ashimishije Imana. awe maneno yanayomfurahisha Mungu. Niba hari gahunda ugiye kujamwo, Kama kuna pahali unataka kwenda, ibe gahunda inejeje Imana. iwe ni mpango inayomfurahisha Mungu. Ubu intego dufite nugutegereza urya munsi mwiza, ariko ntitwihevye tugiye kwambuka hakurya. Uzi impfundura ngurura bwira abantu Uwo munsi byamamaze bikwire mu isi yose, vuga neza utabitinya, uwo munsi uregereje, aba Yesu tugiye kwambuka. reke tuwe Imana ishubahiro. Tumpe Bwana. Haleluya! Intego y'ubuzima bwacu Lengo la maisha yetu nukunezeza Imana. ni kumfurahisha Mungu. Intego y'ubuzima bwacu, Lengo la maisha yetu, mbere yo gusetinga ubundi buzima bwose, kabla hujaweka maisha mengine, mbere yo gutekereza ngo nzacuruza nganate muri uyu mwaka, kabla hujasema nitauza kivipi mwakani huu, mbere yo kongera ibiminu uzajamo, kabla hujasema
utaenda kwa vikundi banza fulani. urebe niba ubuzima bwawe bunejeje Imana. Angalia kwanza kama maisha yako yanamfurahisha Mungu. Banza urebe niba ubuzima bwawe butuma Imana yishima. Tazama ya kuwa maisha yako yanafanya Mungu aweze Banza urebe niba kufurahia. bituma ubuzima bwawe butuma Imana iseka. Tazama ya kuwa maisha yako yanaweza kumfanya Mungu Imana acheke. ishobora kukubona mwisi Kama Mungu anaweza kuona ulimwenguni ikishima. na kufurahi. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kidufasha cyambere Kinachotusaidia cha kwanza no kubigira intego ni kuwa na lengo. kandi kaba intego isobanutse. Na iwe lengo ambayo Habe na Yesu kugira ngo agire icageraho. hata Yesu ili afikie kile alichokifikia. Mugabo witwa Munroe Ambaye anaitwa Munroe yaravuze ngo nutagira icyo uteganya amesema kama una kile ambacho umekiweka kama lengo, tugategereze yuko hari icyo uzageraho. usingojee kama kuna kile utakifikia. Habe na Yesu yakoreye ku ntego. Hata Yesu alitumika lakini kulingana na lengo. Buri munsi wa Yesu wabagusetinze ibyo agomba gukora. Kila siku ya Yesu kulikuwa na mpango ya yale anaweza Mwaka kufanya. Yesu ndiye afaga gusohoka nkugiye gutorera. Kila mwaka Yesu hawezi kutoka tu kama mtu ambaye Yesu anajizibaisha. yasohokaga aza aho agiye. Yesu alikuwa anatoka akijua ninakwenda wapi. Yazamukaga umusozi aza aho agiye. Alikuwa anapanda mlimani akijua ninakwenda Kuko wapi. yarazi yuko afite igihe gitoya cyane. Kwa sababu alikuwa anafahamu ya kuwa na muda kidogo. Ibyo yariko akora byose yariko avuga ngo mfite igihe gitoya cyane. Yale alikuwa anafanya alikuwa anafahamu ya kuwa na muda kidogo. Ibyo byose biri kuri gahunda. Yangu yote yako kwa mpango. Kalendari y'ijuru yari mu biganza byiwe. Ile orodha ya mbingu ilikuwa kati ya Ibyo mikono yagombaga yake. gukora buri munsi byari imbere ye. Yote ambayo angeliyafanya alikuwa mbele yake. Niba ushaka kugera ku rundi rwego, Kama unataka kufikia kiwango kingine, niba hari yindi ntambwe ushaka gutera, kama kuna hatua nyingine unataka kuipiga, banza ushireho intego zisobanutse. weka kwanza lengo ambalo linaeleweka. Va mu kavuyo umaze mu iminsi, Toka kwa kelele ambayo umemaliza siku nyingi, ugira intego isobanutse. uwe na lengo ambayo inaeleweka. Icya kabiri, Jambo la pili, Bwana sifiwe sana. amen. Ibanga rya kabiri Siri ya pili, nuko buri ntambwe yose ugomba gutera kila hatua yote ambayo unataka kupiga bisaba ikiguzi. inakuhitaji kulipa gharama. Bisaba ikiguzi. Inahitaji gharama. Gutera intambwe imwe gusa Kupiga hatua moja tu bisaba ikiguzi. inahitaji gharama. Kandi niki kiza kitunanira. Na hiyo ndio utushinda. Bwana sifiwe sana. Amen. Niba hari ikintu twanga cyane, Kama kuna kitu ambacho tunakichukia sana, nibidusaba bitugora, ni vitu ambazo utusumbua. hari abantu bameze nk'abana bari mu nda. Kuna watu ambao wanakaa kama watoto wako tumboni. Bwana sifiwe. Amen. Buriya umwana amenya aho agiye, Kama mtoto angelijua pahali anaenda, wenda yogumuka akavuga ngo sinza, angelisema na kugoma aseme siji. ariko azarenzaho gusa, umubyeyi azarenzaho ibyumweru 2 cyangwa ukwezi, Lakini mama anapitisha mwezi moja tu, agatangira kuvuga ngo ibintu byakomeye, anaanza kusema mambo yameharibika. ariko umwana aho abari, Lakini mtoto pahali alipo, abaguwe neza, yeye yako sawa. amaraso ya nyina bayonka bari meza, Damu ya mama yake anayonyonya yako sawa. abayimereye neza, Yeye yako sawa. iwe na nijoro gusa yotera imigeri, Yeye hata usiku anaweza kurusha. ntazareba ngo nyina ko ararya cyangwa arabyuse, Hatazami mama yake anakula ama ameamuka. iwaza guma gutera imigeri gusa n'amaboko atera, Yeye tu anaendelea kurusha miguu na pia mikono. ariko isaha izigera, Lakini saa ikitimia, Bwana sifiwe, amen, isaha igeze, saa ikitimia, azaza mu isi huja ulimwenguni. kandi yashitse, Na akifika, ikikwereka yuko buri buzima bwose, buri ntambwe yose ugiye gutera igusaba ikiguzi. kila hatua unayohitaji kuipiga inahitaji gharama. Yashitse mu isi gutya, Akifika ulimwenguni hivi, azavuza induru, upiga nduru. nahamuba, Ni hapa mnaishi, kunaha mwagorewe, ni hapa mliposumbuka. akarira, Na analia. ariko abamuzengurutse bose, Lakini wale ambao wanamzunguka, abagore baza bavuza impundu, wamama hupiga ngeremo, abagabo bagafotora, waume pia wanapiga picha. ibo ntibazavugisha amafoto, Wao husema kwa picha bakamanika kuri status, na kuweka kwa status, bakoherereza inshuti. wanawatumia rafiki. Umva iki nkigarure muri ubu buryo, Wacha turejeshe kwa maisha haya. wagushize mu isi Yule aliyetuweka ulimwenguni agutegerejeho indi ntambwe imwe wotera, anangojea upige hatua nyingine moja. wewe uzuyitera ubabaye, Wewe unapiga hatua ukiwa umehuzunika. wewe uzuyitera igusaba
bigusaba kubabara, wewe unaipiga ikiwa inakungojea uwe ariko umesononeka. wakubize mu isi, Lakini yule aliyekupanda ulimwenguni ikaho azafotora yarangiza agaterera kuri status y'ijuru, ni kama anapiga picha na kuweka kwa status ya mbingu, akavuga ngo hari indi ntambwe umwana wanje yateye. anasema kuna hatua nyingine ambayo mtoto wangu amepiga. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Igihe wewe urira ngo ubuzima bwakomeye, Wakati wewe unalia maisha yamekuwa magumu, umunsi umwe Yesu yasanze abigishwa ngo barobye bahebuye, siku moja Yesu alipata wanafunzi wake wakiwa baharini wakiwa wamekosa samaki. ngo arangiza arababwira ngo nimwigire muhengeri. Akawaambia ingia huko ndani kabisa. Ubundi muhengeri ni mu muvumba mwinshi, Ni huko pahali kuna maji mengi. muhengeri ni mu mazi menshi, Ni kwa maji mengi. ariko Yesu arababwira ngo nimutere indi ntambwe imwe, Lakini Yesu akawaambia piga hatua nyingine muva moja. ahangaha mwarobeye, Tokeni pahali hapa ambali tere mmetoa. indi ntambwe imwe mwegere muhengeri, Pigine hatua nyingine mfike huko mbali. mureke ubwoba bw'amazi. Acha uoga wa maji. Nimubikora Mkifanya hari isho muri bubona. kuna kile mtakachokipata. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ushobora kuba uyu mwaka uhawuvuma, Inawezekana mwaka huu una ulaani. ushobora kuba warivumburiye Imana, Inawezekana umemkasirikia Mungu. bamwe banafashe n'umwanzuro wo kutazashima uyu mwaka, Mmoja hapa wamechukua hatua ya kutoshukuru mwaka huu. azanyuzamwo amaso gutya akavuga ngo ntaca Imana yakoze. Akitazama anasema Mungu hajafanya lolote. Ariko suko ntaca Imana yakoze, Lakini si kama Mungu hajafanya kitu. nuko ahubwo wanze kwigira umuhengeri, Ni kwa sababu umekataa kusongea kwa maji mengi. n'ubwoba wagize bwo gutera indi ntambwe, Ni uoga uliokuwa nao wa kupiga hatua nyingine. nukumva yuko aho uruguwe neza ukanga kwishaganya. Ni kusikia kwa pahali ulipo umetulia uko sawa. Bwana sifiwe sana. Amen. Byasabye ijuru. Imeomba mbingu. Ubundi abigishwa bari bafite misiyo yo guhindura operation bari bahawe yari yo gufata Yerusalemu. Wanafunzi operation alikuwa amepewa ni ya kubadilisha Jerusalem. Mugenda mubwiriza ubutumwa Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria. Nenda mkahubiri huko Jerusalem huko Niyo Yunani operation na Imana yari Samaria. yabahaye. Hiyo ndo mpango Mungu alikuwa Ngo amewapa. bashike Yerusalemu, Walipofika Jerusalem, umunsi umwe gutya Petero abwirije, siku moja Petro alipohubiri, 3,000 birakizwa. watu 3,000 wakaokoka. Ngo buce akijije ikimuga, Alipoponya kilema, ngo asubire kugira gutya, alipofanya hivi, 5,000 birakizwa. watu 5,000 wakaokoka. Ikanisa ry'8,000 ninde orivamo? Kanisa la 8,000 ni nani anaweza kuliongoza? Bisaba Imana yuko itera imigeri. Inahitaji Mungu amsaidie. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Korari y'abaririmbyi 50 Kwaya ya watu 50 cyangwa 80 ama 80, ninde wobavamo? ni nani anaweza kuwaongoza? Uburyo bitworohera kuja kuvuga ubutumwa kuri bene wacu, Jinsi inakuwa rahisi kwenda kuhubiri ndugu zetu duhujije umuco, ambao tuna mila moja, dusirimba kimwe, ambao tunacheza kumoja, amarangamutima kika, tuna hisia zinatulia. ninde wohikura? Ni nani anaweza? Imana ngo ibitegereze, Mungu alipowatazama ibona abahungu batazova i Yerusalemu, akaona vijana hao hawatatoka Jerusalem, abateramwe imigeri, akaweza kuwarushia miguu. Bwana sifiwe sana. Amen. Mureke duhe Imana icubahiro. Chatumpe Bwana. Haleluya! Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Suko ntaca Imana yakoze, Si kama kuna kile Mungu hajakifanya, ahubwo umuhanda yagushizemwo, lakini barabara aliyokuwekea wanze kuhikura. wewe umekataa kutoka hapo. Umunsi umwe nigeze gusenga, Siku moja nimewahi kuomba, hari muri 2009 ilikuwa ni 29 cyangwa 2008. 28. Mbwira Imana ngo Mana mfasha byibuze ku mwaka, Nisaidie kwa mwaka nzambwiriza umuntu umwakizwa, niwe na mhubiri mtu mmoja na aokoke. byibuze umfashe umuntu umwe byibuze. Unisaidie mtu mmoja tu. Bwana sifiwe. Amen. Imana izivyumva. Mungu usikie. Inkubita ahantu Kaniweka pahali, namaze imyaka 8, mu myaka 8, nimemaliza miaka 8. mu myaka 8 Kwa miaka 8 numvise igisirimba inshuro 2. nimesikia kisirimba mara 2 tu. Nukuri zamzibuka neza. Umunsi umwe nabwiye kubwiriza Butare muri Methodiste. Siku moja nikienda kuhubiri huko kwa Methodist, Niho namenyeye yuko ibisirimba biza bija muri flash.
Ndipo nilijua Kisirimba inaingia kwa. Kubera ahantu nari ntibari bazi Kwa Kisirimba. sababu pahali nilikuwa wako wanajua Kisirimba. Ndasubira nongera kucumva undi munsi umwe nataramye muri Foursquare. Nikasikia siku moja tena nikiwa huko Imyaka Foursquare. 8 irashira. Miaka 8 ikaisha. Ntabwo byari byoroheye amarangamutima yanjye. Haikuwa rahisi kwa hisia zangu. Mureke tuyimana ishubahiro. Tatumpe Bwana utukufu. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Ariko byamfashije kugera mumwe mu ntego Imana yari yamfashije gusetinga. Lakini imenisaidia kufikia kwa lengo mojawapo ya yale nilikuwa Bibabaje amarangamutima yanjye. Ikiwa imeumiza hisia zangu. Aho hantu narindi. Pahali hapo ambapo nilikuwa. Nigeze kugira umutwaro wo gusengera umwana w'umukobwa. Nimewahi kuwa na mzigo ya kumwombea mtoto binti. Tanzu ubwo buhamya nkuko nabaza butanga. Nimetoa ushuhuda huo kwa sababu naye anatoa. Yarazaga umunsi yateranyaga hanura. Alikuwa anakuja siku alishiriki. Nije wamwigishije umubatizo turamubatiza. Ni mimi niliyembatiza. Ariko nagira ngo tuganire nawe. Lakini nikitaka kuongea na yeye. Namwitegereza nkabona haracari ikibura. Nikimuona naona kuna ukosefu. Ndamugerageza arananira. Nikamjaribu ikashindikana. Tangira kumusengera. Nikaanza kumuombea. Namusenge amezi 8. Nimemuombea miezi 8. Amezi 8 arashira. Miezi 8 ikaisha. Amezi 8 ashize. Miezi 8 ilipoisha. Umugoroba umwe umwuka ampi shusho y'ubuzima bwiwe. Jioni moja Roho akanipa sura ya maisha yake. Ndamuhamagara. Nikampigia. Ndamubwira ngo ndagushaka. Kamwambia nataka tuonane. Ndamwicaza. Tukaketi na yeye. Ndamubwira ngo umwuka yanyerese y'ukuri ndaye. Nikamwambia Roho amenionyesha wewe ni malaya. Arampakanira. Akakataa. Arataha. Akarudi nyumbani. Hashize ibyumweru 3. Ilipopita wiki 3. Arampamagara. Akanipigia. Arambwira ngo uyu munsi ntiwire tutabonanye. Akaniambia siku hii sichwe kabla hatujaonana. Naraje turishara nawe amasaha 7. Nimekuja tukaketi na yeye masaa 7. Arambwira ngo ngiye kukwibwira nkubwira ubuzima bwanjye. Akaniambia nataka kujitambulisha kwako ujue maisha yangu. Nkubwira uko mbayeho. Nataka kukuambia maisha ninayo. Arambwira ngo icyumweru gishize ntobonye ko ntari ndi hano. Akasema juma iliyopita hukuona sikuwa hapa. Arambwira ngo nari nagiye mu Buraya, nari nateze nambutse ikindi gihugu. Nari mu Bugande, yarategaga akaja mu Bugande kuja gukora Uburaya. Alikuwa anaenda katika nchi ya Uganda kwenda kufanya umalaya. Arambwira ngo narabigerageje birananira. Akaniambia nimejaribu na ikanishinda. Ariko ngiye kukwibwira ubuzima mbayemo. Lakini nataka kujitambulisha maisha ninayo. Arambwira ngo nu muri imisi ishize. Akasema hata kwa siku zilizopita. Nari maranye n'umugabo imisi 3. Nilikuwa nimekaa na mume siku 3. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ari hano. Akatubu. Arakizwa. Akaokoka. Ubu ni umudamu washatse wanavyaye ufite umwana. Kwa sasa ni mama aliyezaa na watoto. Wakoze ubukwe wicaye mu rugo rwiwe. Amefanya harusi anaketi nyumbani mwake. Azagenda butanga ubwo buhamya. Anaenda akitoa ushuhuda huo. Bwana sifiwe sana. Amen. Buri ntambwe yose uzatera yimbere y'ubuzima bwawe. Kila hatua utakayopiga iliyoko mbele ya maisha yako. Itegura ikiguzi. Wewe uwe tayari kulipa gharama. Itegure yuko hari ikizagusaba. Uwe tayari ya kuwa hatua hiyo itakuomba gharama. Twese dukunda guca muri essentiel. Sote upenda kupitia kwa lift. Bwana sifiwe sana. Amen. Abari muno twese ni ndutuye mu nzu ibe mu essentiel. Nani ambaye anakaa nyumba inayo lift? Nanje yo ntuyemo ntabwo ari. Harimo n'abatayizi. Kunao ambao hata hawajui lift. Mudamu yaje kwivuza hariya, rero n'umugabo yaje kwivuza. Mume amekuja hapa hospitalini. Ngo arangize umuhungu we yamwitegereza amujanye ku bitaro bamuha imiti kandi abona yamukijije. Kijana yake alipomtazama wakampa dawa na ikamponya. Abandi baza kumusura akababwira ngo umuhungu wanje ntiyanshishije mu cuma. Wengine wakija kumtembelea anasema kijana yangu hajanipitisha kwa chuma. Yamamujana ahantu hari essentiel. Akampeleka pale kuna lift. Uyu munsi ndagucisha mu cuma. Siku ya leo utapita kwa chuma. Ndakuja mu cuma. Nitakubeba upite kwa chuma. Ngo ashike barinjiye. Alipofika wakaingia kwa barakinza wifate neza. Wakafunga akamwambia wewe uwe tayari. Iramuzamukanya. Ikampandisha. Ararenga. Akaenda mpaka juu. Barasubira baragaruka. Wakashuka mara tena. Ngo ataha baje kumubaza makuru. Alipoenda nyumbani wakikuja kumtembelea. Twashiye mu cuma kiranyeganyeza. Akasema tumepitia kwa chuma na ikanitikisa. Essentiel. Ilikuwa ni lift. Wundi dufite esprit. Tunayo roho.
dufite imitekerereze tunayo mafikra yo kumva yuko ubuzima bwose tugiye kugeramo ya kuwa maisha yote tunataka kuyafikia, bwaba ubw'umwuka ikiwa ya kiroho, bwaba ubw'umubiri, ikiwa ya kimwili, tukumva twosha muri esanseri, tunasikia tunafaa kupitia kwa lift. ni nkeya cyane mwisi, Hiyo ni chache sana ulimwenguni, ni nkeya cyane, ni chache sana. ikibikwereka nuko twese amazu dutuyemo ntayibamo. Kinachokuonyesha ni ya kuwa manyumba tunaishi Bizabe haimo. tusaba kuja kuri stairs, Inakuomba kupitia kwa stairs. abatuye muri floor ya 4 cyangwa irenga, Wale ambao wanakaa kwa floor ya 4 bigasaba stairs, inambidi apitie kwa stairs. kandi stairs Na kupitia stairs izigusaba gutera kuri imwe, inakuomba kupiga hatua kwa ya kwanza, taguhubuka ugatera ukuguru ku yindi, unapiga mguu pia kwa nyingine. iyo ugenze nabi ngo wiruke cyane, Ukitembea vibaya na kukimbia uzugwa hasi, utaanguka, wokora impanuka, unaweza kufanya ajali. Bwana sifiwe sana. Naje kubabwira ngo ntaho turagera, Nimekuja kuambia hatujafikia pahali, ariko handi dusabwe kugera, lakini pahali tunahitaji kufika bidusaba ikiguzi, inatuhitaji tulipe gharama. tambwe gahoro. Piga hatua pole pole. Bwana sifiwe sana. Niba ushaka kuba umuvuga butumwa ukomeye, Kama unahitaji kuwa mwinjilisti ambaye anajulikana, banza wibwirize, wewe kwanza jihubiri, nurangiza ubwirize mu rugo, na baadaye uhubiri nyumbani, nurangiza ubwirize muri korali, baadaye uhubiri kwa wanakwaya. kuri stairs Unapitia kwa stairs, bizakunda, itakuja kuwa sawa. bisaba ikiguzi. Inakuhitaji gharama. Abandi baciye bagapfa we, niho nanje. Icya gatatu, La tatu, banga rya gatatu, siri ya tatu, kwemera guhindura uburyo ubayeho. kukubali kubadilisha jinsi unaishi. Kwemera guhindura uburyo ubayeho, Kukubali kubadilisha namna unaishi. urwego rwose ushaka kugeraho, Kiwango yote ambayo unahitaji kufikia, bisaba yuko utangira kurwitoza, inafaa uanze kuwa na mazoezi. bisaba yuko utangira kurwitoza. Unafaa uanze kujizoesha. Hari undi mugabo wavuze yabivuze mu Congereza, Kuna mtu mwingine ambaye amesema, aravuga ngo you will never change your life akasema hutawahi kubadilisha maisha yako until you change something kama hujabadilisha kitu. you do die. Ibyo ukora ntuzigera uhindura ubuzima, Hutawahi badilisha maisha, tuzopfa warahinduye ubuzima bwawe hutawahi badilisha maisha yako mu gihe ibyo wagize akamenyero kawe ka buri munsi utarabihindura. kama yale uliyoyafanya uzoefu wa kila siku kama hujabadilisha. Bwana sifiwe sana. Amen. Tuzigera uba umunyamasengesho ukomeye, Hutawahi kuwa mwana maombi ambaye ni mkuu, tuzigera uba umunyamasengesho ukomeye, hutawahi kuwa mwana maombi ambaye anafanya vizuri imisengere yawe usanzwe usenga utarayihindura, kama hujabadilisha jinsi ya kuomba yako. Bwana sifiwe sana. Amen. Tuzaba umuvuga butumwa Imana ikoresha ibikomeye, Hutakuwa mhubiri ambaye Mungu humtumia kwa mambo makuu niba kanwa kawe utaragahindura. kama hujawahi badilisha kinywa chako. Akanwa kamwe Imana ndiyo gakoresha mu gutukana, Kinywa moja Mungu hawezi kutumia kwa matusi, ngo yongere gakoreshe mu kubwiriza. na aitumie pia kwa kuhubiri. Uzavuga amakuru gusa. Utasema habari tu. Akanwa kamwe ndiyo gakoresha mu rugambo, Kinywa moja hawezi kuisema kwa usengenyo, ngo nirangiza yongere gakoreshe mu kuririmba. na baadaye atumie kinywa hicho kwa kuimba. Akanwa kamwe ntiyagakoresha mu busambanyi, Kinywa moja hawezi kukitumia kwa usherati, urare mu magambo apfuye, ulale kwa maisha ambayo ni mapotovu, ariko akanwa kawe kahe kavuga. na hayo ndo maneno kinywa chako Hanyuma kinatamka, utekereze yuko ico gikoresho Imana mu gitondo iri buzuke gikoresha. na utarajie kifaa hicho Mungu atakitumia asubuhi. Kurabesha cyane. Wewe unadanganya.
ibanga rya gatatu ryo kugera ku yindi ntambwe Siri ya tatu ya kufika kiwango ni kingine uguhindura ibyo twamenyereye, ni kubadilisha kile ni tulichokizoea, uguhindura ubuzima bwacu uko twabumenyereye. ni kubadilisha mazoefu ya maisha yetu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Amen. Habe n'amafaranga wabonye muri 2022. Hata pesa ulizozipata 2022 niba abinanga bakunda kurucururiza cyane hapa abataha bagaruka wanaenda wakirudi. Kwa Isli. Bwana sifiwe sana. Amen. Niba uzubyuka saa 3 ariyo wamenyereye kuja mu kazi, Kama unaamkanga saa 3 ukienda kazini, saa 3 ariyo uzuja mu kazi, saa 3 tu ndo unaenda kazini, saa 10 ugataha, saa 11 unarejea, kandi ugakorera ahantu hamwe na unafanyia kazi pahali pamoja tu. Utegereze yuko umusaruro uzabona muri uyu mwaka wa 2023 usifikirie mazao utakayopata 23 utandukanye n'uwo wabonye muri 22. itakuwa tofauti na ile uliyopata mwaka wa 22. Bizagusaba yuko hari izuhindura, itakuhitaji ubadilishe, bizagusaba koga amazi akonje mu gitondo, kuhitaji uoge maji ya baridi asubuhi, bizagusaba kubyuka kare, kuhitaji uamke mapema. Bwana sifiwe sana. Amen. Bigusaba amafaranga kugira ibyo uhindura mu kwekoresha, ikuombe pia kubadilisha matumizi ya pesa. Hari umugabo bariko bambwira ushize, Kuna mme walikuwa wananiambia juzi, yikojeje gutya mu cyaro gucuruza, ameenda huko ushago kuuza. amafaranga ya mbere yakire ngo byari 2,000. Pesa ya kwanza aliyoipata ilikuwa 2,000. Yinjira muri restaurant arayarira yose Akaingia kwa hoteli akala pesa hiyo yote na kumaliza. Ararya igishoro arya n'inyungu, Akakula kila kitu hata faida, ngo arangize hata kapito. ngo arangize arataha. Alipomaliza akarejea nyumbani. Ibiko ndabivuga niko byagenze. Ninasema ni ukweli. N'igishoro yajanye n'inyungu byose yabiririyeyo arataha. Kapito aliyoibeba na pia faida yote yakala akarejea. Kandi ashobora kuba uyu mwaka ari kuvuma, Na inawezekana mwaka huu anaulaani avuga ngo Imana nta kintu na kimwe yigeze, na kusema Mungu hajafanya jambo. Hiwi woshora 5,000, Unaweza kwenda na capital 5,000 ugataha wabiririye, unaenda na kula huko yote, kuragira ngo Imana ikugire gute? unahitaji Mungu akufanyieje? Shira igifu kuri gahunda, Wewe ambia stomach yako uiweke kwa mpango, ushira mapepo irari kuri gahunda, uweke mapepo yote ya tamaa uiweke kwa mpango, uburyo bwo kwambara no kugenda kuri gahunda, jinsi ya kuvaa na jinsi ya kutembea uweke kwa mpango, amapepo yiroro ryinshi kuri gahunda, pepo ya usingisi mwingi weka kwa mpango, urebe niba Imana itagukoresha, uone kama Mungu hatakutumia, urebe niba Imana itaguhindurira ubuzima, uone kama Mungu hatabadilisha maisha. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Aya amapepo nayo ngayo, Hizo ndo pepo, niyo mapepo mabishana gufasha, na hizo ndo pepo mbaya ambazo zimekushika. Bwana sifiwe sana. Amen. Abandi baciye bagapfa, nibonaje naciye nkabaho, aho abandi yo turirimba ubuvyutse buri munsi, Tunaimba uamsho kila siku. Umuntu akaririmba ubuvyuke buri munsi, Mtu anaimba uamsho kila siku yarangiza akaryama buri munsi, na analala kila siku, akarya buri munsi, anakula kila siku, yamara agatekereza yuko gusa azohumiriza agahumura ubuzuke bw'abana, na anangojea tu atafumba na kufumbua akiwa uamsho ukiwa umekuja. Sibizashoboka. Haitowezekana. Hari abantu batangira n'umwaka ingeso, Kuna watu ambao wanaanza mwaka na tabia, akazigira ngo arahumiriza gutya asange yangeso yagiye, anadhani atafumba na kufumbua apate tabia hiyo ikiwa imeenda. bisaba ikiguzi. Inakuhitaji gharama. Paulo yaravuze ngo nukwibamba, Paulo amesema ni kuisulubisha, nugufata ihama ni kuchukua nyundo, ugafata yangeso unachukua
tabia ugashyira ku hiyo rukuta unaweka ukutani warangiza ugahonda na unaipigilia msumari. birya kamere Hiyo tabia, birya umubiri hiyo inauma mwili, ntabwo byikora. haijifanyi tu. hari ibyo ugomba guhindura, Kuna yale unafaa hari kuyabadilisha, urwenya ugomba guhindura kuna mambo ya kucheza unafaa kugira ngo kubadilisha akanwa kawe Imana igakoreshe. ili kinywa chako Mungu hari akitumie. ikigare ugomba guhindura Kuna mambo ambayo unafaa kugira ngo kuyabadilisha Imana igukoreshe. ili Mungu akutumie. hari uburyo ushobora igifu cyawe, hari uburyo ugihambira. Kuna jinsi stomach yako unafaa Paulo kuibadilisha. yavuze ngo nakoresheje umubiri wanje uburetwa. Paulo amesema nimeutumia mwili wangu sana, umubiri wanje narawubabaje, nimeuumiza sana mwili wangu, igifu kirandya, nikaumwa na stomach ukaruhuka zuru kubusa, mpaka hata unatapika bure. ariko wagera imbere y'Imana Lakini ukifika usoni mwa Mungu, umuriro w'Imana ukamanuka. moto wa Mungu unashuka. Zamurira Imana icubahiro. Msheni Mungu mikono. Haleluya! Haleluya. Ye igifu kagishira kuri discipline, Unaambia stomach yako ukakibwira ngo unafaa uyu kwenda kwa munsi mpango. ntabwo uri burya, Siku ya leo huli. ukakibwira ngo uyu munsi nturi businzire. Unaiambia siku ya leo hutosinzia. hari ubuzima ugomba hari imibereho ugomba guhindura Kuna maisha unafaa kubadilisha kugira ngo ugire indi ntambwe utera. ili uwe na hatua nyingine utakayoipiga. Bwana sifiwe sana. Amen. abandi bapfuye bagapfa we, nanje naciye nkabaho. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Yemi umuntu wotekereza mu mwaka ko yafunze akakibuka. Kuna mtu ambaye anaweza kukumbuka jinsi amefunga mwakani. Kama ngo muri kwa kwezi ngo kwa gatanu ngo korari yasenze. Akasema huo Ngo wa mwezi wa munsi tano president kwaya, yatubwiye ngo twese nta muntu uri burya. tukiwa na maombi ya kwaya, wakatuambia hatutokula. Amazu uzatekereze yuko Imana ikunyuza mu impinduka. Ngo uyu mwaka ngo tugiye gukora impinduka zikomeye. Eti huu mwaka tunataka kufanya mabadiliko ya ajabu. Banza ukinduke muri wowe. Badilika kwanza ndani yako. Cyakane. La nne, Ngiye gusoza hanyuma dusenge. tukikaribia kutamatisha ili tuombe. No guhindura imitekerereze. Ni kubadilisha mafikra. No guhindura imitekerereze. Ni kubadilisha fikra. Mwanditsi w'imigani Mwandishi wa Methali igice cya 23 sura 23 umurongo wa 7 mstari wa 7 yaravuze ngo uko umuntu atekereza ni kwari. amesema jinsi mtu ufikiria hivyo ndivyo alivyo. Ikutekereza ni kuri. Jinsi unafikiria hivyo ndivyo ulivyo. Paulo mu gice cya 12 mu Baroma, Paulo kwa sura ya 12 kwa aravuga Warumi ngo mwemerere Imana ivugurura imitekerereze yayo. akasema mkubalie Mungu aweze kubadilisha Ngo mafikra muraba yenu. muhindutse rwose. Mtakuwa mmebadilika kikamilifu. Hari ibintu bitatu byagufasha guhindura imitekerereze yawe. Kuna vitu vitatu vinaweza kukusaidia kubadilisha mafikra. Icyambere ni uguhindura uburyo ugaburira ubuzima bwawe bw'umwuka. Kwanza ni kubadilisha jinsi unalisha maisha yako ya kiroho. Uburyo ugaburira ubuzima bwawe bwo mu mwuka Jinsi unalisha maisha yako ya kiroho buzahindura imitekerereze yawe. utabadilisha mafikra yako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uburyo ugaburira ubuzima bwawe bwo mu mwuka, Jinsi unalisha maisha yako ya kiroho. kuko twese dukora tugenda urugenzi rungana n'ibiryo twariye. Kwa sababu sote tunatembea safari kulingana na chakula tulichokila. Imodoka izikora urugendo rungana n'amavuta ya mwoyo. Gari utembea kilomita kwa sababu ya mafuta iliyo. Ndagira ngo niko biza bigenda. Si ni hivyo. Iyashize gutya Mafuta ikiisha, izihagarara. gari usimama. Tiyoreba ngo wari ufite umuvuduko mwinshi. Iwezi kuangalia ulikuwa na speed gani. Imodoka izikora urugendo rungana n'amavuta ya mwoyo. Gari utembea safari kulingana na mafuta iliyowekwa. Muri ubuzima bwo mu mwuka, Kwa haya maisha ya kiroho, uzakora urugendo rungana n'uburyo wagaburiye ubuzima bwawe bwo mu mwuka. utatembea safari kulingana na vile umelisha maisha yako ya kiroho. Hari abahagaze batera abari nyuma yabo impanuka, Kuna wale waliosimama na kuweza kuwasababisha ajali walioko nyuma yao. batera n'abandi bari bashoreye babatera impanuka. Na wakaweza kusababisha ajali kwa wale waliokuwa Kubera mbele. ibyo bagaburiye ubuzima bwabo bwo mu mwuka. Kwa sababu ya vile walivyovilisha maisha yao ya kiroho. Bwana sifiwe sana. Amen. Zambe malala, Zambe zambe nene, Zambe nanga moso sazayete. nushaka uzoba uri mu nyenyeri iriya. Hata uwe kwa nyota huko. Niba ubuzima bwo mu mwuka utabugaburira, Kama ulishi maisha ya kiroho,
hari umunsi buzakwama. kuna siku itasimama. Nushaka uba ufite impano imeze gute, Hata uwe na karama ya ajabu kivipi, bari mu kwikorana amanyanga, wanafanya makosa na karama hizo, bari mu kwikorana ibitangaza. wanafanya makosa na karama hiyo. Bwana sifiwe sana. Amen. Zambelelele, Zambe alelelele, Zambe nanga aiwe. Moso sazalite Kuko ibyo wagamuriye, ibyo wahaye ubuzima bwawe. Yale uliyoalisha maisha yako. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mugabo w'umunyamerika umukozi w'Imana wakoze imirimo myinshi. Mme wa Marekani ambaye amefanya kazi nyingi za Mungu. Umunsi umwe yagiye mu ivugabutumwa, Siku moja alikuwa ameenda kwa injili, bamuhitiza muri hoteli, wakamweka huko kwa hotel, ngo arangize aza gusambana n'umukobwa wari kumuprotocol. akaja kufanya usharati pamoja na msichana alikuwa anafanya protocol. Harimo ivyuma biramukamera, Kulikuwa na kamera CCTV, bamwe babikubita kuri televiziyo. wakaiweka kwa runinga. President wa Amerika Bill Clinton, ntabwo ari Bill Clinton, ni Bush. Rais wa Marekani Bush Aramubwira ati wakoze igitangaza. akamwambia umefanya ajabu. Uburyo Amerika yari kwizeye, Jinsi Marekani ilikuwa na imani na wewe, uyikoreye igitangaza. umefanya ajabu. Uzosubira uje kuri televiziyo Nenda pia tena kwa runinga y'igihugu ya nchi. ya hano ni KTN, KBC. Uzosubire wamuja kuri KBC, Nenda mpaka KBC, nurangiza wirege. baadaye utubu. Bana kwegera pasiteri ngo mbabarire, Sikumkaribia pastor eti nisamehe. ikintu wakoze, Jambo ulilolifanya, abantu wateje impanuka watu ambao umewafanyisha ajali ntibafite umubare. hawana idadi. Uzi cyari cyabaye uwo munsi? Unajua kilichokuwa kimefanyika siku hiyo? Amavuta yari yashize, Mafuta ilikuwa imeisha. amavuta yari yashize. Mafuta yalikuwa yameisha. Ubwonko bwiwe Ubongo wake abugaburira umwuka w'ubusambanyi, akaulisha roho ya usherati, awugaburira irari ry'ubusambanyi, akaulisha tamaa ya ngo usherati. rimare kumwuzura Ilipomjaa akora impanuka. akafanya ajali. Kugira ngo utere intambwe yindi igera kure cyane, Ili upige hatua nyingine ya kufikia mbali, bizavana no guhindura imitekerereze yawe, itatokana na jinsi unabadilisha kandi mafikira uburyo yako. bwa mbere bwo kuyihindura Na jinsi ya kwanza ya kubadilisha uburyo mafikira ugaburira ubuzima bwawe bw'umwuka. ni namna unalisha maisha yako ya kiroho. Bwana sifiwe sana. Amen. Icya kabiri Jambo la pili ni ugusoma ijambo ry'Imana no ni gusenga. kulisoma neno la Mungu. Gusoma ijambo ry'Imana no gusenga Kusoma neno la Mungu na kuomba pia bizagufasha guhindura imitekerereze yawe. itakusaidia kubadilisha mafikira yako. Cya gatatu Jambo la tatu ni uguhindura abo mugendana, ni kubadilisha wale mnaotembea na ni wao, uguhindura inshuti, ni kubadilisha marafiki, kuko inshuti zawe kwa sababu wale marafiki zako zizaguhindura umunsi umwe. watakubadilisha siku moja. Iyo ari abanyarugambo nawe umunyarugambo, Kama ni watu wa usengenyo na pia utakuwa iyo ari msengenyaji. abasinzi nawe birangira ubaye umusinzi, Kama ni walevi pia utakuja kuwa iyo ari mlevi. ababeshi nawe birangira ubaye Kama ni umubeshi. waongo nawe pia utakuja kuwa muongo. Dukeneye gutera indi ntambwe. Tunahitaji kupiga hatua nyingine. Icyanyuma Na mwisho kugira ngo dusenge Imana ili tuje kuomba ni uguhagarika kubaho mu buzima bw'icuka, ni kusimamisha kukaa kwa maisha ya upepo, kugira ngo ugere ku rundi rwego, ili ufike kwa kiwango kingine. ni ukurekera aho ngaho, Ni kusimamia hapo, kubaho mu buzima bw'icuka. kutembelea kwa maisha tu ya upepo. Umuntu kuryama gusa akumva yuko akavuga ngo umunsi umwe ngo bwaje nkugusha ngo nkisanga ndi muri Amerika. Mtu anasema kama asubuhi moja tu nijipate Marekani. Iyo ntibizoshoboka, Haitowezekana. ntibizoshoboka. Haiwezekani. Hari umugabo ndamuzi, Kuna mume namjua, yandikiye UN message 1000, ameandikia UN message nukuri 1000. 1000 imusubiza imwe, Kamjibu message moja tu. ariko iyo ngiyo imwe yahinduye ubuzima bwiwe. Lakini hiyo message moja waliomjibu imebadilisha maisha yake. Yari intego buri gitondo ngo abyutse gutya atari borosa, Alikuwa amesema asubuhi na manane agahita yohereza message. anaandikia UN message.
none se tuza wishuza, wewe hulipishi, tuza usenga, huombi, warangiza ukamutekereza gusa yuko ngo umunsi umwe na unafikiria tu siku moja uzamuzuka gutya bushe wisange muri Amerika. utaamuka tu siku moja hivi na kujipata Marekani. Nukubaho mushuka, Hivyo ni kuishi maisha ya upepo, nukwibesha. ni kujidanganya. Umuntu azayamarota akamavuga ngo umunsi umwe gutya, anasema siku moja, ngo ku munsi umwe nkamasanga n'umuvuga butumwa ufite abantu 5,000 mu kanisa, kama siku moja nijipate nikiwa na watu kama 5,000 kwa kanisa. akamaire uburyo yaba afite nk'inda nini, Anajiona jinsi anaweza kuwa na tumbo kubwa, umunsi umwe sapi ihengamye n'intuze kuntu biba bimeze, akiwa na kofia, akiwa na kila kitu anapanga. ubuzima ntabwo ariko biza bugenda, Si hivyo maisha yanakwenda, ntabwo ariko biza bugenda. si hivyo maisha yanafanyika. Bwana sifiwe sana, Amen, Bwana sifiwe sana, haleluya. akamatekere niwe bazaruha bamwe bakiba, Wao ndo ukuja na kuiba. akamatekereza nk'umunsi umwe uzarebe uzitegereza abantu babagenda mu muhanda, uzobona bamwe bahabivugisha. Angalia watu wakitembea barabarani, utaona watu wamoja wanajiongelesha. Kurya azamatekereza ngo nkuku ngiye, Anafikiria kama jinsi hivi naenda, ngo naje kugaruka nkamangarukana nk'ibihumbi 500, nikirudia anarejea na kama 1,500. ntabwo ariko bigenda. Niba ushaka 500, Kama unahitaji 1,500, icyambere banza ushireho intego isobanutse, ya kwanza weka lengo ambayo inaeleweka. icyaka biruhindura uburyo bwo kubaho, La pili, badilisha jinsi ya icyaka gatatu kuishi. hindura imitekerereze yawe, Tatu, badilisha mafikira icyaka yako. ureke kubaho mu buzima bw'icuka. Tatu, ine usikae kwa maisha ya upepo. Ubyuke kare, Amuka mapema, ugende ukore mu buryo bwiza, nenda ukatumika kwa jinsi nzuri bizakunda. na itakuja kuwa sawa. Niba ushaka ko Imana igukoresha mu buryo bw'igitangaza, Kama unahitaji Mungu akutumikishe kwa ajabu, ntabwo ubuzima bwo gukora ko Imana bwahagaze, si kama maisha ya Mungu ya kutumika nta yamesimama, nubwo n'ibitangaza byahagaze, si ati kama mambo ya ishara ahubwo yamesimama, ni iroro ritwishe, lakini ni usingisi mwingi uliotua. niturireka Tukiwacha usingisi hari mwingi, icyo Imana yokora. kuna kile Mungu anaweza kukibadilisha. Bwana sifiwe sana, Haleluya, Bwana sifiwe sana. amen. Duhindura uburyo bwo kubaho. Tubadilishe jinsi ya kuishi. Hari umusore wigeze kutubwira, rero ni umugabo, Kuna mme amewahi twari mu kutuambia, masengesho, tulikuwa kwa maombi, arahaguruka agiye gushima Imana, akasema akitaka aravuga kushukuru, ngo Imana noneho yakoze igitangaza, akasema Mungu amefanya ajabu. ngo yasohotse gutya ngo na flash 3 ngo agarura 6,000. Eti ametoka hivi na flash kama 3 akarudia na. Ndamubaza 6,000. byagenze gute, Nikamuuliza, je, ilikuwaje? ngo zari mbi, Zilikuwa fake. ngo yamaze kuzigurisha gutya, Ameuza hivi, ngo yamatega moto ariruka. akachukua pikipiki na kutoroka. Hari ibintu bimwe, hari ibintu bimwe biteye ubwoba. Kuna vitu vimoja ambavyo vinaogopesha. Tamaze none kurashima Imana. Nikamuuliza, je, unashukuru Mungu? Nukuri nuko namubwiye, Nimemwambia hivyo hivyo. tamubwira ahubwo banza wirege nkuko wibye, Wewe kwanza tubu, kwa sababu wewe umeiba. wakoze igitangaza, Umetenda ajabu. nitudahindura uburyo tubayeho, Tusipobadilisha jinsi tunaishi, tidutegereze yuko hari indi ntambwe Imana yenda kudutera. tusikusudia kwa Mungu atatupigisha hatua Paulo nyingine. yavuze ngo suko maze kugera ku ntego yanjye, Paulo amesema sijafikia lengo langu, suko nagezeyo, sijafika bado, suko namaze kuba perfect, si ati mimi nimeshakuwa mkamilifu, ariko ngo ndahatana. lakini napigana. Bwana sifiwe sana, Amen, haleluya, haleluya. amen. Ndahatana, Lakini bado nasukuma, intego iri hariya, lengo iko pale mbele. ko ndarwana no kugera ku ntego yanjye. Mimi napigana ili nifikie lengo Iyo langu. bukeye Kukiwa na asubuhi, reba aho ngejeje, naangalia pahali nimefikisha, reba aho ngejeje gusenga, naangalia pahali nimefikisha kwa reba aho maombi, ngejeje ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, naangalia maisha ya kusoma neno reba la aho Mungu, ngejeje ubuzima bwo kwiha Imana, naangalia maisha ya kujipeana kwa reba Mungu, ingeso nagiye nkuramo, naangalia tabia nilizozitoa, kugira ngo uyu mwaka Imana noneho inkomeze. ili mwaka huu Mungu aweze kunitumia. Reka dusenga Imana. Cha tuombe Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Aravuga ngo ese ntimuzi yuko mu marushanwa Akasema hamjui ya kuwa kwa abiruka ngo baba ari benshi,
ya kuwa wale ambao wanakimbia ni wengi. Timuzi ibihugu byari byasaze gutya byagiye mu gikombe cy'isi. Walikuwa kwa kombe la dunia, ilikuwa ni ajabu. Byari nka bingahe hari? Zilikuwa kama nchi ngapi? Nta bafana bandusha hano. 18. Oh yeah. 30 64 kera byagezeyo tayari zimefika huko. Yeme babihaye amahirwe, ameipa fursa, ibihugu byabo bikoma amashi, nchi zao zikapiga makofi, ariko igikombe cyatwawe lakini kombe limebebwa na Argentina. Ntabwo byose bimwe habe numamva yuko tubiyoberwa. Si mnasikia hata tunakosa orodha yao. Abiruka ni benshi, wale ambao wanapiga ni wengi, muri ubu buzima ni benshi, wale ambao wametusaliti kwa maisha ni wengi, ariko ngo abahembwa hazahembwa watsinze, lakini atakayelipwa ni yule aliyeshinda. Bwana sifiwe sana. Amen. Haruzahagarara kuri podium umunsi umwe, kuna yule atasimama jukwani, ijuru limuhembera ico yakoze mwisi, mbingu iweze kumulipa kwa kila alichokifanya ulimwenguni, ijuru limuhembera amajoro yaraye, mbingu imulipe kwa usiku aliyoulala, ijuru limuhembera ivyo yakoze mwisi, mbingu imulipe kwa vile alivyovifanya. Azaba ahagaze kuri podium, atakuwa amesimama jukwani, azamura ibendera, aweze kupandisha bendera. Messi 2016 yari yasezeye, Messi 2019 alikuwa ameaga, alikuwa ameaga, kandi inzozi ziwe na lengo lake kwari kugira ngo umunsi umwe azaterura igikombe cy'isi. Ndoto yake ilikuwa achukue kombe la dunia, aragerageza biranga, akajaribu, haikuwezekana. Reka tusenge. Tatuombe. Imbere yawe, mbele yako hari indi ntambwe wotera, kuna hatua nyingine unaweza yangana umunsi umwe uhagarara kuri podium y'intego yawe. Vumilia, siku moja unaweza kusimama jukwani kwa lengo lako. Umwami aragutegereje, mfalme Bwana anakungojea kugira ngo agusingirize ingororano, ili aweze kukupa taji. Umunsi umwe ibihugu by'isi byose, siku moja nchi zote za ulimwenguni zakije amateleviziyo, imeweza kuwasha runinga, zakije amateleviziyo, zimewasha runinga. Abakunda Messi n'abatamukunda, wale ambao wanampenda Messi ama hawampendi, babona uburyo bamusingirije igikombe, wakaona jinsi wamemkabidhi kikombe, arakizamura isi yose mukomera amashi, nadisha ulimwengu mzima ukampigia makofi. Niba ukomeje kwihangana, kama unaendelea kuvumilia, niba utumbira intego yawe, kama unaangalia lengo lako, hari umunsi uzahagarara kuri podium, kuna siku moja utasimama madhabahuni, umwami Yesu gutegereje agusingiriza ingororano, Bwana naye kungojea akupe taji. Reka tusenge Imana. Tatuombe Mungu, turekera aho ngaho, usiachie hapo, komeza uhatane, endelea kupiga. Kandi intego nkuru y'abakristo, na lengo kuu la Wakristo ni kuja mu ijuru, ni kwenda mbinguni, ni kwenda mbinguni. Ngaho bankuvuga uko wari kuvuga nzambe, hanyuma dusenga Imana. Zambe mone, Zambe mone, Zambe nanga, oso sazalite. Zambe we, Zambe mone, Zambe mone, Zambe nanga, oso sazalite. Hallelujah! Hallelujah! Irindi ribu. Zambe mone, Zambe mone, Zambe nanga, moso sazalite. Zambe mone, Baba we, do fisala metame la kosini prendre de fisala le. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga we,
tugiye kubwira Imana ngo uru rugenzi twatangiye mwami, hii safari tuliyoanza Bwana, dufashe ntitukagwe mu nzira, utusaidie tusianguke njiani. Mririmbyi yaravuze ngo wengine wanapoingia mbinguni, Maji amesema abandi binjira mu ijuru, ufalme wako ewe Yesu bwami bwawe mwami Yesu nisibakie huku chini, singasigare ino mwisi. neema hiyo nakuomba, Ubwo buntu ndabugusabye, nakaa mikononi mwako, nyishize mu maboko yawe, unifikishe huko, uzanshitse iyo mu ijuru. katwongere duhe Imana icubahiro. Tatumpe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Niba wari waribagiwe yuko urugenzi rwacu ruzarangirira mu ijuru, Kama ulikuwa umesahau ya kuwa safari yetu itatamatika huko mbinguni, tugiye kongera gusenga Imana, tunataka tena kumuomba Mungu, tugiye kongera gusenga Imana. tunataka tena kumuomba Mungu. Ibi byose umunsi umwe bizashira, Haya yote siku moja yatakwisha, ubuzima umunsi umwe buzarangira, siku moja maisha yatakwisha, umwuka umunsi umwe uzawakwa, no utanyanganywa. buri muntu ahagarara imbere y'Imana, Kila mtu asimame usoni pa Mungu. abasinze n'abanesheje, Wale ambao wameshinda. Pawulo umunsi umwe yarabivuze abibwira Timoteyo, Paulo siku moja amesimama aramubwira ngo narwanye intambara nziza, akamwambia nimepigana vita nzuri, narangije urugendo, nimetamatisha safari, zo kwizera, nimeishika vizuri, igisigaye ngo mbikiwe ikamba, kilichobaki ni tarajiwa taji. haguruke dusenge Imana. Simameni tumuombe Mungu. Zambe mone. Ai, Zambe mone. oh, Zambe nanga. Osu Sazalite. Zambe mone. Zambe mone. Zambe nanga. Osu Sazalite. Haleluya, Hallelujah. Bwana asifiwe. Hey! Ongera ubwire umutima wawe ngo ko ndahatana, Ambia moyo wako bado na simfite gucika intege no gucogora, sitokata tamaa kuzageza umunsi nzabona umwami Yesu, mpaka siku nitakapomuona Bwana Yesu, kugeza umunsi nzabona umwami Yesu, mpaka siku nitakapomuona Bwana Yesu, kugeza umunsi nzamubona umwami, mpaka siku nitakapomuona Bwana Yesu. zamubona umwami wanje murebeshe amaso yanje imingoma z'imingoma y'amahoro kuko ariho we, Twarazwabera. zamubona umwami wanje Murebeshe amaso yanjye. imingoma z'imingoma y'amahoro Kuko ariyo twarazwabera. tamarira amarira azabayo Abariyo baguwe neza. tamarira Amarira azabayo abariyo baguwe neza. zaririmba Hoziyana ubwo nzaba ndi kumwe n'umwami wanjye zaririmba Hoziyana ubwo nzaba ndi kumwe n'umwami wanjye humure tuzabona ibyo twasezeranijwe. Mana tuguhaye ishubahiro, urakwiriye gushimira guhimbaza. Tunakushukuru na stahili sifa na shukrani. Zambe Ubuzima bwacu ntibukarangirira aha ngaha. monene Hallelujah. Zambe monene ubuzima bwacu Zambe ntibukarangirira. nanga Oza la rivariga. ujue kwa maombi Zambe monene
zambe monene, zambe nanga. Haleluya Yesu. Bwana, Bwana. Uyu mwaka dutangiye mwami, We uri Mana, uyu mwaka dutangiye mwami. byose. tunaoanza. Haindi Domela zala kofenega. nawe. Turinde kunanirirwa mu nzira, Zambe tutaragera iyo tuja. Ubutayu n'izuba ryinshi ryo kutunaniza. Jangwa la jua nyingi na jua kali. Tugeze iyo tuja, Tufikishe pale. dufashe kugera iyo tuja, Tufike pale. dufashe kugera iyo tuja, Haleluya Yesu. dufashe. Zambe monene, zambe monene, zambe nanga, mososu Sazabite. Kongamano sote tushangilie neno la Mungu. Mungu. Kongamano sote tushangilie sana neno la Mungu. Mungu amubariki.